kureka mwanyamba umukoro mwa Fabrice mwa tuzando mpira ikintu cyo na cyane namwe muri binjiri njaba mwe mwabajwekera yenda kusima mwame agure byo of course bakumanya yo witwa nuya Alex bakuma kanso yes na Roots bakumanya nawo gututura nawe wakushira kubyohereza nani nkushabonchirize no twakuba proto kutwagenda abo kutine njura ngo itagake katera ugambe byone byo rukwenda nibare. We came with some ladies, UBC West staff. Okay, kuba bebachisha buryo mwe mu bitinisa byeye Honorable Kyamadidi umugenyi witu mukurera izoba, advocates of the High Court and lawyers where you also belong. Ndenda kubaramusyaho kandi mbahisyeho endamusyo Madidi tukatura korera Kampala konkankanti naga kumuhostinga ha radio aho kwa bakabara mweta Rebel MP konga kuna irize nagira ntikandonde Kyamadidi ogundebe ni mushija ki konga kuna bire ntaka mubwine naza mwizi twineyo emirongoti ya UBC West. So kuna icho rero nabuza ntikunu MP wanyu no ngo hari akashija kakanyankore kace ngukonga kinamani ukaragamba shingukaracyikaje. So kuna irize namubugana abanyarwampara baheza kuteba offside abantu bagira ngo ota hostinga Kyamadidi neija kushisha government konga habwo bwenjo buyabira yine itwe mu UBC turikiririzangana ngo okubagana ubwenge nekintu kikuru munonga mweno tukagira ngo itwe twikiriza kuguma nawe mwene turwanire niwe iraka ryawe ryahurikwa ubwenge bwawe bwahurikwa government yakuhurira yakutamwe bwesije yakuho murimo aza mweno aba bantu abija niwotisha kubashwaza yebare tukwino mu Bwesige bwinji mweno omuntu yayeshongora hano ngo omugisha gwa Ruhanga yaba wagutungire tihine kira gukwiyaho Kyamadidi nyonka banza naho rangu no mushomese kunaza kureba umushani MP kunaza kureba ngo abarwampara tiba cyamwenda kunga Ruhanga wakaba cyamwenda omuchango akaba yagushazire mukare mweno yabira ari ngamungaro abantu barakwebwa Honorable Kankunda Honorable More na chairman C5 didasi n'umunywani witu mnonga namwe tuje gukora permanent panelist hati erizoba muri kutu konka nyenza kare muraza kubaba nobo hati neki murabe mushobize konka ndenda kubahamiza ngo mutagira ubwoba mukore service muhereze ihanga mutine okutengesibwa nubwo abanyarwanda bari gabi hamwe bwesije Ruhanga ryasigara binde mu bwesije mweno ebyo kugamba hari omukoro n'ibyingi munonga Kyamadidi ndenda kusima hago kugira ngo wabire etara kandi na bendera ya UBC West omushije ogayino bwenge bwingi munonga kuyaraza ha radio yagamba ndagira ngo nimwe abanyarwanda baramugira ngo yes twino muntu ohino bwenge mwenu ubu agenda hatinda amanyora bagambirire aho kuba hate biyaragamba nko kuyabagambira ngo embera zirahinduka takikirizibwa bimwe kubigamba konka you are always welcome turabakira abayije turakuma turabahostinga ekintu cyamani munonga ekindi juke ki UBC West yabaneze gukorera Rwampara district bahereze kubaha district inama yahine membo ryaha tukahostinga mu studio yitu Kampala
abantu okwakira UBC Western Kahona okwakira abanywanyi abahonera Hon Vincent Kyamadidi omukoro gwa ujyo gw'amani munonga aho uri kurabahona UBC Western Kahona mazima ko nico cyeshongoro so rukunde jombaho twagisima kandi twabebaza mukomeze mutamure nitwe barabine birango abine byona mwije UBC Western Kahona ka radio Eihanga turaba turi hano ya okubahereza amazina ndi Morini akampurira arasa kunyeta momo kandi akora programs ezebyemizano program ya World Sports Affairs okweshamwe na paka shay 10 Monday to Friday and then a weekend sports ranga mwena abaruga umushonda estari zimwe na zimwe okwaza kwika amukoro erizoba twabashimirwa mwebare Banyambara muriyo mwebare kwakira kandi mwebare gukunda amazina ni Kyamadidi Media engineer UBC Western Kahona ahinga mbere je shaha wataho cyane namushashika tonyezina nuhura UBC Western Kahona mwebare muno abanyomba bambara muri kurunji amazina bayita MC Koro kandi bora nishaka makuru akandi bari mu program y'imzango World Sports Affairs shamwe ndapaka shay 10 adeni na Saturday Sports Gala anebye mzango yona kungatwa baranye tunese basibwaga uyu mukeruzi w'amakuru ya UBC Western Kahona wamukaga abanyarwanda muri kurunji amazina ni nyitwa Sheikh Ayibazwe Muhammad ngo mazina ganje nyowe nyo mburizo wenjiri Islam umunyankore rukiga runyoro rutoro nimbandi aha UBC mu wa gatano rugashaha 5 necweka mpaka mkaga turi kugamba anshonga zo Islamu umunyankore rukiga runyoro rutoro Islamu bukabwa buzire yo mu Uganda umurarabu to kubicenga nonyebuzaho akirako nimbandi mu program ya Jefadi eyatwefeho umbirogwe mbandukora Abanyarwanda muriyo mwasibaje basebona banyabo amazina ganje nikanye sije Saulo yo mushacho w'amahore mwebare munonga abishemwe mukama wita simwe twashemererwa kubareba no kubugabugana nimwe abantu ba Rwampara hamwe nimwe baruga handi Honorable Kyamadidi yabare munonga omukoro gwa ikanisa abantu benji munonga kandi cyo tukisimira Ruhanga ndi Linette Rachel Otebwa ninkora makuru no kubanza kukoro wa katano orwa mukaga ninkora program ya ngaruka mu nimbani nkombekera maka mwebare kwija nditubakunda abanyarwanda muriyo mwebare kwakira twashakarwa kubani mwamazina n'umwese tumuhimbise kandi nyimbe mushacho w'amahoro Hon Kyamadidi oye amazina ni banyeta Serwa Journal ya technical team UBC West Kahona abahindi nimbaramusya nebenho kurwa mukaga kuruga 12 z'omwazyo okusia shaha emwe ez'omwazyo kandi ngaruka ngushachira amakuru aga ndio mushachi w'amakuru aga hana hari kuruga shaha emwe ez'omwazyo okusia shaha 10 okusia shaha 2 nimba kunda mnonga kama simu mazina Isaac Mugisha ndio technical team tuna Kyamadidi honorable